ক্লাছ 8 আছামিজ মিডিয়ামৰ ইংলিছৰ লেচন 5ৰ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ কৰিম বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকৰ পৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু কমেণ্ট কৰি জনোৱা যে মই এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছোঁ। তো বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেজ নম্বৰ 64ত কুৱেশ্যন কেইটামান আছে। আনচাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত সুধিছে হোৱাট হেপেন ওৱান ডে ৱাইল লুইছ পেষ্টাৰ ৱাজ প্লেয়িং উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব এ মেন কেম ৰানিং টুৱাৰ্ডছ দেম who was bitten by a mad dog. Question number B সুধিছে what does the rabies cause in human being? Their answer to hobo it causes inflammation of the brain making them go mad and die. Question C সুধিছে what experiments did Pasteur conduct on rabbits? So your answer to hobo he injected ailing rabbits with the rabies virus and successfully cured them. Next question সুধিছে who was Pasteur's first human patient? Was his treatment successful? Your answer to hobo Joseph Mengele. Yes, the treatment was completely successful. Next question সুধিছে when and where did the French government establish the Pasteur Institute? What is it famous for? Your answer to hobo in 1888 in Paris. It is famous for the study of biology, microorganisms and vaccines. Page number 65ত এটা activity আছে complete the dialogues. Pooja, beware of animal bites, they may cause rabies. Rohan, measles is a deadly disease, it can lead to pneumonia, diarrhea and other life-threatening complications. See to this, Puspa, rubella infection can lead to birth defect, blindness defect, deafness and mental retardation. Jamon, Anopheles mosquito is a carrier of malaria. Page number 67 that activity আছে fill in the blanks. Simple present, present continuous. Your answer to hobo we are playing football in the afternoon. Next আছে the sun rises in the east. তাৰপিছত দিছে don't make a noise, the baby is sleeping. তাৰপিছত দিছে someone is knocking at the door. Next question দিছে 5 the man is running towards the bus. Page number 68ত কিছুমান questions আছে fill in the blanks. Your answer to what the bus usually comes at 8 o'clock. তাৰপিছত দিছে he is preparing for an engineering entrance examination. তাৰপিছত দিছে he learned German. question number 7ত আছে 1 দি আছে মানে ভাগে ভাগে কৰি হৈ গ'ল। এইটো তোমালোক মিলাই ল'বা 1 2 3 পৰা আছে মানে ওপৰ তল হৈ গ'ল আনসাৰ কেইটা। এক নম্বৰ দিছে লুইছ পেষ্টাৰ died in 1895. Pasteur knew that mad wolves suffered from rabies. তাৰপিছত দিছে when I reached his house he was having lunch. তাৰপিছত দিছে I arrived last evening. 5 নম্বৰত দিছে the boys were playing football when it suddenly began to rain. Page number 69ত activity আছে ইয়াত দিছে passage fill in the blanks, correct verb forms. Yesterday I returned from school alone. On the way I saw a group of boys around a dog. The dog seemed to be mad and the boys were throwing stones at it. This made the dog angry and frightened. The dog began to bark angrily. The boys found this very funny and they hit the dog with a stick. I stood nearby quietly. Suddenly the dog rushed at me and beat me. I shouted to the boys, help me, but they ran away. The dog was so angry that it would not let it go. Finally, 3 men from a nearby shop came out and chased the dog away. Page number 70 that activity আছে rewrite indirect reported speech. A দিছে what is the matter? Louis asked him. The answer to hobo Louis asked him what the matter was. B দিছে can you save my son? The women asked Louis. Answer hobo the women asked Louis if he could save her son. C দিছে I will do whatever I can, Louis said to the boy. Answer hobo Louis told the boy that he would do whatever he could. Page number 64ত activity আছে examples of adjective, prefix and suffix. তো ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ লিষ্ট এটা বনাই দি দিছোঁ, তোমাক য'ত য'ত দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি তুমি বহাই পেলাই লিখিব পাৰিবা। প্ৰিফিক্স লগাব লাগিব। প্ৰিফিক্স মানে ৱৰ্ডৰ আগত বহে আৰু ছাফিক্স মানে ৱৰ্ডৰ লাষ্টত বহে। এতিয়া যেনেকৈ আন লগাই দিব দিছে আনহেপি আণ্টি ডি, তাৰপিছত ডিছ লগাই লিখিব দিছে ডিছঅনেষ্ট ডিছছেটিছফাইড। ছাফিক্স দিছে মানে ৱৰ্ডৰ শেষত লগাব লাগিব হেল্পলেছ কেয়াৰলেছ। আৰু এটা আছে অল মিউজিকেল নেশ্যনেল
সাফিক্স দিছে ফুল, বিউটিফুল, হেল্পফুল, আৰু দিছে অছ, যেনে ফেমাছ, ডেঞ্জাৰাছ, এইকেইটা হয়। আশা কৰিছোঁ তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া, কমেণ্ট কৰি জনোৱা তুমি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা। বাই বাই।